Pemirsa Gatra Becik Rau saking Kecamatan Denpasar Timur. Rau mangkin ring wedangan sisi kangin Denpasar puniki, wilangan kasus COVID-19 nyani kauningin sampun tedun. Napi malih sesampun kelaksanang nyani PPKM, saningawinan Denpasar ngeranjing level kali. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Idewa Gederai Mausang, Rauh mangkin wenten tigang dasa siki wewidangan sanes sampun ke bawah zona hijau. Kawawahin taler kuentenan 11 desa kelurahan ring Denpasar Timur samian sampun ngeranjing zona hijau. Indik wilangan kasus ipun mabina-binayan, inggih punike 0 kasus majang 6 desa kelurahan, miwah asiki kasus majang tatiga wewidangan, sekali kasus ring kali wewidangan. Ya diastun asa punika kalih wewidangan kauningin ngeranjing zona oranye inggian asiki desa ring Densel miwa asiki desa ring Denbar. Maka kalih wewidangan saning ngeranjing zona oranye inucap lewire kelurahan Panjer miwah kelurahan Padang Sambian. Inggih punika ring Denpasar Utara wenten kutus wewidangan ngeranjing zona hijau miwah tetiga wewidangan zona kuning. Tios punika ring Denpasar Barat kutus wewidangan zona hijau. Kali wewidangan zona kuning miwah asiki wewidangan ngeranjing zona oranye. Raris ring Denpasar Selatan wenten 4 wewidangan saning ngeranjing zona hijau. Lelima wewidangan zona kuning saha asiki wewidangan ngeranjing zona oranye. Pai ketandani mempengabti kahanan kasus Presiden Sayan Tedun, mangde samian wewidangan jangkep ngeranjing zona hijau. Pai ketandani taler nguratiang indik wewidangan sani madue kasus positif 19 pinih akeh, kantun ngeranjing ring zona oranye. Asmara Putra Bali Pos nguningan.